Пойдешь. Они прям к тебе идут. Услышали тебя? Мат нахуй! Иди навстречу, как раз попадешь. Angkatan bersenjata Rusia secara aktif menyerang hingga melenyapkan nyawa musuh-musuhnya. Setiap tentara Ukraina yang terdeteksi kamera pengintai langsung ditembak habis-habisan oleh prajurit Rusia yang bertugas. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik tumbangnya sekelompok tentara Ukraina yang sedang sibuk berlari menghindar dari serangan Rusia. Drone FPV Rusia bekerja sangat aktif di arah ini. Nyaris semua prajurit yang terdeteksi ditebas oleh serangan mematikan Rusia. Bahkan orang yang sibuk mengevakuasi rekan seperjuangannya juga kena imbasnya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tidak diketahui pasti berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Да, на осколку. Слева от будки идут будки вдоль железа. Дальше идут будки. Один сзади, походу, слушает. Увидел? Давай. Молодец. Красавчик. Ну, Молодец. По-моему, убил. По-моему, пизда, нахуй. По-моему, всем пизда. Нет, шевелится. Шевелится? Шевелится. Смотрим. Но одному пизда. Справа, который шел, походу, ему не пизда. Походу, им всем хуёво. А где третий, что сзади был? Он лег вот сюда. Я, по-моему, там ляпнул. Иди навстречу, как раз попадешь. Они прям к тебе идут. Услышали тебя? Мат нахуй! Пидор ебаный, блядь! Ложись нахуй! Можно еще смотреть. Да, на осколок лучше. Слева от будки идут будки вдоль железа. Дальше идут будки. Один сзади, походу, слушает. Увидел? Давай. Молодец. Красавчик. Ну, Молодец. По-моему, убил. По-моему, пизда, нахуй. По-моему, всем пизда. Нет, шевелится. Шевелится? Шевелится. Смотрим. Но одному пизда. Справа, который шел, походу, ему не пизда. Походу, им всем хуёво. А где третий, что сзади был? Он лег вот сюда. Я, по-моему, там ляпнул.
RRI X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.